mas Bakhuid. Ngapriang borong ru yang kibradar jongi kiba syakri mas akan ikupon. Ni way bakam jerong akan ikalian dari berab. Ni way Joyce Darwin. Te ki kini ki kumakidang rit. Mereka ladap na seminary, ladap na Saint Xavier, ladap na spirituality course jongi, way na di Brugan, way na Guwahati. Nang tapat mentaki filosofi yang dari Port Christ King College. Mencua ki long ki kena jongi hangi kumalong ki kena syakri duan ki berbot. Mentapat ki wan kabut menin, ki wan jungo hangi bagi syakri masuk yang murah nanti dai tak makisu. Syakri mas tak mentang dari bandai ini aduh kebakut bagi dua yang kebentar joki. Ngaprian semua hai sista jungi berdalam ini tim naik nama sista dan sista jungi mo biasa wanlang sibuk bani doa dan tabade yang borong lang ya Kiba ro iway by way akan kesini doble kerko kergo ya Kiba ro klaim daya peneper kerja make distinction yanoru Henry parolang bumsi para outrai ni one menegasni ban syakri yo blay de gejek kame yero you try hallelujah 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 ban kamen siem shirhem ban kendu yo blay akan gasni de kaprik lagi jonki mat jongi ban yen pai show blay ban on ko blay ngam menegasni no one Namar pengetuan tam yami. Ngawan reban pekai, ngawan rentan namar ban pek ya kibriu lani kiwi kicing tumu Henry ngawan ban terwai di syami kutrai kena step. Bagai kawati kuat ban terwai show try kena step. Pan kay nabu kena kapor. Kena kicing tumu jompi jar bu igi tension jompi. At the start of this holy sacrifice of the Mass, we put to the Lord all our intentions, all the private intentions that we want to offer to the Lord silently. Agni ko jar lagi jong kamen siem, ni panaw glay ni jing don kam jogi. Kawan good show try agni ka kalimat, yin pen kentang yeldi dekat Trinity Bakhuid. Haba kilai person blay ki pen kentang yagi ni snow shat snow climb snow quite snow pia ni snow tap dari jing ergiu nama kilai person blay pa blay kon blay man siem Bakhuid ki kerpu ki pen kentang yagi haba nilai e kadak ke jing pna de bang isupen ye player oh ni balong katolik de nilai dak jing pna Iwe ke bang long Katolik de kishu kaprit mat ndai kata. Apni le ni kata jing kena kade ni shon sharp yela di kilai person play kupa play kon play man siem ko. Apni le ni kata jing kena ni saki she kaparte di jing yak jong Jisu alo ke jing kena. Aga ik so ik rei paro ik pedlo. Jadi kata tabak rauta beton bortam happening akan do bicara paro. Dan nak kata daw happening selek kata keting penaru. Nilai suki jai bat pen kentang nirji. After offering all our prayers and intentions to the Lord, let us seal ourselves with the sign of the cross in the name of the Holy Trinity. Ay kakerteng ukpan baru mensim baku Gacing aye you try chonil chisu praise Gacing eruble yutpan Lembe gacing yasolog chomen simbaku Gandon renka bat pi baru
chua bangin yai chekmat hage jinglen yam choni. Hage ka por ke pan maap no blay ki like ki let ki tam ki duna ki choni. Let's be sorry for all our sins before we go ahead for the holy sacrifice of the Mass and ask God's pardon and mercy. Keselang kebakat ke kot lentimne banyak dua lang baru ngapula au play ke don bor baru barapi kormen ko para banale pot shibone daki cing perkan daki cing berkinam berkicing leklet daki cing le palachona daki cing le palachona daki cing le palat berkrau echona. Nama kita Kyrpang kemuliaan Bakhuid, kemuliaan Isa kecil soti, yang berkerim kod, pada di kormen ko para, bantuan yang kebencan cuma, outrai belai cogi, oblai pedon bon baroni senai yangi, bandalam noi kipop cogi, wakalam yangi sekecing embang cukun. Kerjapan maaf susut kebingirwailan putrai tu i senai. Good try to ease Good try to ease Good Ini ayu ke boram, tak kepikir wailan boram yo play sejron. Lai sound ring, lai spark sound ring. Ina
Lagi chingero chongi o kani ko will praise him. He is our God. And we pendon borong o ha kani ko lagi ching doai kiba mi na ka don o chongi kami ra ikti chongi kanya. We raise our hands little bit. And we praise God by saying together, we adore you, God the Father. We adore you, God the Father. We adore you, God the Son. We adore you, God. We adore you, God the Holy Spirit. We adore you, God the Holy Spirit. Imani yami ko blay ko pa. Imani yami ko blay ko ko. Imani yami ko blay o man siyemba ko. We praise you, God the Father. We praise you, God. We praise you, God the Son. We praise you, God. We praise you, God the Holy Spirit. We praise you, God the Holy Spirit. Yeron yami ko blay ko pa. Yeron yami ko blay ko ko. Yeron yami ko blay o man siyemba ko. Hosanna, 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 Gloria, Gloria, Gloria. They're on your drive. They're on your drive. They're on your drive. They're on your drive. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Gloria. Gloria. Lameko bleko pa. Lameko bleko po. Lameko bleko man simba po. Hosanna. Hosanna. Yobleko pa. Hosanna. Yobleko po. Hosanna. Yobleko man simba po. They're all you drive. They're all you drive. They're all you drive. They're all you por gerak yang ini kisang kebentat tap semamam lalu po atenyan bahar. Totrai jisun kerpo kerdo yang kispat tali. Ini dikerjain kebentat hau neusang. Maka bor jom blay kan tani way by way not do no po sadu sedron. Bagi pada pot yang boy sedron sepot blay pip yo ilot. Jadi jinton kam chongi way by way. Ijo kiblawan kasien kabam nengkong lalu kasien kabam pra benda kasni. I will try jisu un gerko yaki way by way. Ushang mo besar, ushang jong ke jingma, jingyale, jingtenju. Ki problems ki babon ki terwa shau try kan step. Bagi panu ki jinggerko ki jingai ki bagi don kam I can member I can sien. For try jisu kan step kan terwa shami ki konmen sien baro. Ki bagon ki jingpang bapher ke jingyen ke jongi. Terwa shami ko try ka Bynta ki Bakhuid ben jingsuk. Kan sensyar ki yeng ke step jongi.Atuay na kabenta ki Jonas nam, atuay na kabenta ki Pang HIV, ki Pang AIDS, ki Donsis, atuay na kabenta ki Bakwa banyo, ki Jingjumu, ki Kyrpang, ki Kibo Charchan, Bakito ki Bakwa banyo, ki Jong ki life partner Jongi, Utray Jisu to isene yaki, ilong kami ki Dabenay, bakin la ban kasuk kasan ki Jong ki Kon. Kibadon ni Kyrpang can take complications that can met jonki. Bakin yo piang Kyrpang kawapura kung katukabri ko pangkat arsnem. Katang shuan shami kalayon ni Kyrpang isnay kipupuan kilong kami jongi. Kerpoy kito kibayo strong bakimamla banyay. Nagadaw bapher kabamaki kildon Kyrpang. Isnay yaki bat ay bor piang yaki. Baro ito kibisaywan duway kibisyon ki wheelchair kibidon ki kali kibingisa duway kibisibit tal jisuk ta yaki way by way kibipor barwat kibisyon hagi kibidon kita Kyrpang ki kijak jong ki kimla ban yengslem ay ki bikin yo piang ki jingko jingkya ki jingisnay jongni kibidon ki jingringpong ki kijak jong ki Kibadonya kiberikos bin kijak jongi is the name of Mikutrai. Kerpoi kibakalat bin kibamla panritin ki memory jongi is the name kibakin yom yang ki jingkoi.
Kyrpang ki bedon ki Kyrpang di mancha, aku mau dragon ayam ki Kyrpang real, Kyrpang ki kon ki bedai pakai long ki kena ki tipsni, ki bapet nakal kebalang, ki bapet nak ye ki sem ki balik, pakai paralog bandikia, bandidras, bandim auria, Rai Jesu kena ini ki kon sama jongi baro, pen tang ki jar kan bagi kami bagi kemat ki bahayeng ki dan terwana ke Bynta jongi agani bor. Kyrpang ki joki berkuah panpas bah. Akhirnya ke exam ke bagi dalam sudah thong ke matrik ke kelas 12 ki BA bagi way. Tam ki dalam le ki exam. Yuet jongi kini bor I bikin pas bah ki dan lak dan pen pre bah yoti. Kyrpang ki bapang turut ki bamit nam somut. Kyrpang ki berjunas nam bagi bahas nyok na dalam jong ki jingle sung bagi tinyang ki letak ki atas flip jongi. Maka hat kisnyum jongi rapi ki bikin yo jing boy pian. Daka bagi tak de kom pian Kyrpang balakan tan jong kabalan. Putrai Jesu haikani upor ketuai dengan Bynta ki bapang yap syilian. Ki bapang libar ki bapang mat ki badam air. Ketuai ru dengan Bynta ki bicer hok sahyal. Ki bamit yang toli bat ki bakuan yang jing kala ke bamut bersisha. Hamtam jong long ubal klim. Ubal tekna ke jong ke yen ke sem bat ubam dipshu ke jong ya ke lagi jong ki kon ikti isne kini ki long pan ki bopon bah ki beterwa shamil bah ki kumi ke bopon. Ketuai dengan Bynta panro ki bedon ki Kyrpang. Jak kap klem pang soy pang ring pang big pang kelon syekting ban shong marwe pang taro yo irnai syak tep ja syak tep do syak tep skar haye ngasem jongi badon ki bakapor jongi jingdong kakta yeki Rai Jesu kini barong ketuai ban IT yeki haka kerten ke bedon bol jongi. En nom dan mano balapan jok ye kabor jom jingdum like not tan kabor jom ni. O Paulus bakul ke city jom mo shakinom Philippi ke nom kabahar ke dekat ke batandar Shitom am apne ka tando bagi cakap barang ki kosir ke dem bekin tip bamami mere ufra. Tang ha ke kerden ke bedon bor tam jom ni. Tang dekat senam mereka om kebetul ke krong jomi, bakat kerten kebetrau tam jomi abneng barat endau, pek kebor jomi jingdong pek, bat mina shisenon. Lagi kon jomi kebedan hanya yang kebor, di kon jomi Kiba hanya kebor ke don kam kebor pengkya jomi. Jisu beri senai tak yaki, pengkoi yaki pengsle yaki ke senam jomi. Perslagi kita ke om ke betul ke krong jomi. Jisu bedon boh ke kalimat sim smart yang kita clear kejap. Yang ini way ke shong hani ke bedon ke kedua ke bor jom ke jingdong. Jisu begi Israel ini. Wata lagi melak banma ke kinong shon jogi. Kataru ke bor jom ke jingdong. Ke bor jom soitan ke jingem jogi. Balai kuah balai kedua ke kam ke besniu. Kapag ilang berkat banleru, Rai Jesu, simspa jadi sait jadi, lekas nam kabagordon, balik ko om kabatoy ni kakrong jomi, kijingmong jomi, inay jing pengkya jadi, hagari ko Jesu bagi isnay jadi, Church kor ke jing duay jongam, nakabenta kito barong kabadon ko bor jong ke jingdong, hagari ka kalimat, kerko jadi, pengkentan jadi, dari jing isnay ke jomi. Ketuai ru, nakabenta ki bakwa banyo kon ki belengki ki beleshong bon snem, ki badon bon betrai al bikin yo lagi jong ki kon kikti. Don bon mot ba ki bakwa banyo lagi kam ki cham. Don ki badon ki Kyrpang la kapla kon. Don ru ki badon ki Kyrpang stroke pang TB. Don ki bami sempal break ki bapang sinus. Bon ki bakwa banlai na karam ke syak, banlai na kapiat ko Rai Jesu isnay ki way by way. Kyrpang ki bapang kalay, Kyrpang ki bahable dialysis kandam yiba Francis. Ay bay nyon ang glory ki Chingus nay ki Johnny kay kapor. Katbamay dan don ya kay ki Kyrpang ha kay kapor.
At madam siya sumara ka kalipat ay ka bon jong ikan yara Lord jong i. Gerkoi ki bedon mau hausan. Gerkoi ki beso jendong ki bapang po ki bapang thyroid. Gerkoi ki bedon ki jingpang BP. Keduai ni ka Bynta ki bapang skep pang sengkai ki ba adik jat. Ki bat kito ki bangla pan yeng ban ya ki jing isnei jong i try jisu. Ay bon biang ye ki sa shisien. Bakin yo ma ki jing gerko ki jong mi. Don ki bapang cancer iwe long kami bansya sumar Bynta. Iba juan agni barbo try jisu gerko ini. Ay bigi le sumar jongi karwan ra igi jing penkya. Nagi jing pang cancer igi jongi. Gerko ki bapang stem ki beterstein ki ti ki jat. Gerko ki bapang ulcer ki bapang shini ki bapang shedem. Bat ki bapang klong snang ki bahaban bosten. Ki belerik kukro tits nam jongi. Ki ba ki babs jongi klong snang jongi ki melakan syai baha. Ki don ki beset ki don ki berik try jisu isenegi. Kapong ki chingong jongi doktor. And reba mi the doctor was lying down isenegi way by way. Gerkoi ki bapang tonsil ki bapang skep. Ki bapang sengkai ki bapang terpen. Gerkoi ki bapang kli, ki bapang siang ke kli, ki bedon migraine, bat ki bat tha ke kli man la ke sni. Ay ki yo piang ki jingpen kia jongi, daga kita daga piang ba gerko ki kem rengkat ba sojo, ki kem ne ke kli jongi ki yo ma ki ke jinges nei jongi. Ki sesat pat daga gerko jong kamaria. But the board Johnny can run can yar Lord Johnny. Is the name give a punch score, give a punch sinus. Jesus is the name give a pang karundang Johnny, give a pang larynx Johnny. Jesus can go give a pang utor Johnny, give a pang shadem. I give a born, I begin your mind, give a genius nay Johnny. Give a pang mat. Gerkoi ki kutrai, I born ki Kyrpang I give a born. I begin to feel ki Jingpang, ki bedona ka mek chongi ki Jingpang pancreas, but ki wei ki Jingpang, kutrai jisu tu ta yagi, ki jo ki bas niu ki kmat ki bangla bang yo I baha ki kmat chongi, gerkoi ki kutrai begin yo biang ki Jingpang ka bapura, that ki chingis nei ki chongi. But ito ki bas no jem ringiyo ki bambiang ka kamay ki chi, Gerkoi ki baro Kyrpang ha kaliga step, daga chingis nei ki chomi. O jisu ba isne way by way ne ki bon mensien, ki bala terwa ha bi yu shang chomi. Ai begin yo ma ki jing gerko ki chomi. Na terwa yu shang, John ki cho ki bala poi shekal no bena ka betandai kanigasni. Agni ki dana lo shispa rapulai ngut ki ba boy shaka jingpen kut no ye ka no bena jongi don ki bedon agni don ki bedang don hayi don ki bishwan ra ki karteng jongi le ki jing tumu jongi shispa rapulai ngut ko ken ra adu sawut ki don ki ba pang cancer ki ba pang klong snaw ki ba bon ngut ki ba pang kalai ki ba bon ngut Iba pang thyroid, ida na do prangot, iba pang ring, hadu saungot, iba kuak pan lain na karam kasya, hadu sangot, iba kuak pan yokon, na do rimjur, iba kuak pan biang kakam ke chamro bongot ha, iba minyang tolir, ida na do arngot, galpoy iba pang mat, iba bongot, iba pang pais, hadu laingot, iba kuak pan lain na kakyat, but the drugs don bongot ha. Gerkoi ki bapang shini, ki bapang pipi, ki babongot, gerkoi ki bapang po, bagi sama ki bakwa banyon ki chong ki lai partner, ki balabyang la kertag, labyang la kakam kacham, jisu nga duay nami kini ki babongot, ki bakwa panpan nami, ay baginya kendo para baduay, para babha, para biyapyang ki kerdan chong ki, nang bagalaway chong ki kanlong kabasok patray. Ibakwa pankalang kabamot ki dana dukhan armut. Ibakwa banyon ki chingkot kabapura bigi chingpen niyo ki buon bahan.
Kiba kwa banyo kam yo jamru kidana don nyomot kiba pangkli pangmat di lon bon tunran bedi ngaterwa yakin ki kon jogi baro shami ha kani gaska ai ba ki wei kiba don khani au ne shang jong shang bali shang kecik kemen shang kecik kerpo ai ba ki kenyo ma di shisha kecik kerpo mereka sini walakin padyo kecik kot ke pura ha kani kepo Henry I was shipping the Bekinang Yard Shiyin, Kali can paswood look at the Kyrpang jockey, but the Kyrpang problems jockey who can pet look. He took the ship homeward, give a stand young liquid, but the one show Jisu give bad your Kyrpang. And Ray about Jisu on Kenneth Benina de Langdon, Bekinang Yard Kalenti, Killa York, the Kyrpang court. And then the York Kyrpang court, the Kalek look you Jisu, that way he went out. Tamong Samaria, lawan beraimo yau Jisu. Ni duai bershibit pi baro di bedon au neushan, baro shispa prapulangut pi baro pi yo di kecing penkia tu kecing powot. Kalian kan rong lut di kecing pancopi. Pin mi na kan kecing keduai mergesni pi yo ma di kecing snei kejong trai. Walau trai Jisu sius pa di pi na clear jat dan mawat kelet mangerok you. Wat kelet banai mo yo naman abapiwan ay sakiru kecing ay saki jongki kali kecing sngongo yo le mene gawe kelong kami gawe ngapana ublay lone kampla yo ni kon jona da shibet kan sa ay saki deng long yerong yo try nawa kecing ay saki kali kecing yerong joni yo try kong uto non Samaria dengan pai show play o ya Israel Ubaya Israel yang way pada jingkar ku kejong kanan liar agi yang Kristian kijoni. Naterwang lut yakini kibadon au miushan barosis pa pra pulai lut outrai menegasmi on ben erniu on kergo on ben kentang lang yakini jingtumu John Kiba ron kibadon au miushan. Naterwang tam agar kesini ko mengenai juang berbor beritahuan jongki di innocent wala arpo sans net kesini silver jubilee birthday silver jubilee kecik kemen kecik kalau yo play banyak tak kali kalah agar kesini kah banyak wan juai banyak banterwa jadi Kristin mau arpo wesnet kecik kalau jong play ya i dona Dami dondor mauli hatsausnem. Dami dondor hatsausnem. Diu cheres komplat arpolaisnem.
Bat na IT yaka
bật là bên khi cả năng tao là phát ye kỳ liêu khuê bật kỳ liêu bên thể bật là ai cả hát kỳ cả bật yên bật ya kata ke cincang la bena habaro saudong ke jupan bật buôn kilan bật buôn ki priu kilan net hauturai các tiên trong turai Hanging on Sylvia, you cry now, my eating never to Uri I would and run, try a rocket and jump. Hakatagapor, born nagisenran, Jong Jisu, Kilayong, Kani Kaching Hikai, Kalong Tabae, Manobala Pangit Yaka, Andre Jisu, Bavatip Aladihi, Pakisenran, Jomu Kiyachnum Shapang Kani, Ulamang Haki, Ajo Pichot Yakani, Kumnopat Ladapin Yo Iyo Kon Ubrio, Baulekil Shagajaka Boladon Menshua. Day Omensian, Obla Ai Gachingim, Kajong Kam Larkam AA. Yikting Kibang Renapi, Kilong Omensian Pakachingim, Henry Kidon Katu Kaninapi Kibangit, Namaru Jisu Latip Nadobas Dan
kino kita kibangge, but mano man shet kalayo, te ulapen bo na kanikadaw, na YouTube haki, baom don ko bala banwan siya na, lemda ayla yahu daw pa. Hadien kani bon kisan ran chong o kilapay tien, but kim tren let show patbo. Kung daw Jisu ang hakikat armot, di maghiro pinlay no, Simon Petrus ulit jumab yun, kotrang siya uno nilek, may medan yikitien chokichin en bang jukot, bad ngigi nilangek, bad nilatik, bad nilong, overpoint John oblay. God Gospel John the throne. Gospel can start to give up to me baro. Comment ko para bagi sa sisiyan na kaligastan. Kacing ay chong kacing karku chong oblay kagyan. Hagi way by way. Kapagitan siya skor. Yakaktiyan kachong oblay. Kapat karen hagi lengba kacing tong bukod. Lengba the gospel chong yon is kalinong tabin riu. Kalikot kaban riu po adun riu po kanday. Kung no kani ka gospel taong na nagasi, bahabaw Jisu la ayal ka jong kamet jong u halagi senran baruang, kani ka dong jonga kani ka snam jonga, bat kat ki babang ki nom yang henry ki im chunong, pen mandon bon ki bangeng ban kalaya pen nom. Padu mo Jisu la kali halagi jong ki senran ni kani ka gospel na nagasi, one day hato mapiru pin pen nom. Ajo mapiru pinlay no nana, Deu Petrus u Simon Petrus u Juma au Jisu, utrai shenung inlay, may milan yakiktin chong kichin in bam chukut, but nihi nilangay, but nilanjik yakiktin chong lay kaong, babu Petrus u lagrin, nagabaong shenung utrai shenung inlay, may milan yakiktin chong kichin in bam chukut, but nihi nilangay, but nilanjik, Babylon overcalled John Oblay. Government ko panalagi nagchingin chongi hadjong mangiru ngin pet no try ko mapet ki way pat ki senran. Hadjong mangiru ngin pet no try naman ba mangin la ban snow to. Yagi chingmot John Jisu kabaw hikayani. Ne mangin long ko mo Petrus banang shenong try shenong in like. Medan kiktin John kichin and Bang Jukot. In the Gospel of today, we heard that Jesus said, "Take and eat, this is my body. Take and drink, this is my blood." And yet, many people, they do not understand and they run away. How can this bread be his body? How can this wine be his blood? And so they run away. And yet Jesus stood firm, though many ran away. He does not change his words. He remains strong in what he said. And he asked his disciples, "Will you also go away?" Then Peter, one of the 12, who was also the leader of the 12 apostles, he said, "Lord, where shall we go? You have the words of eternal life. Lord, where shall we go? You have the words of eternal life." The words of eternal life. Which means that word which really gives what you said, what you say. It is an actual word. It is an eternal, it is not a simple word. It is an eternal word, a divine word. What you said, Lord, it is true. Where shall we go? You have the words of eternal life. Many sweeney or snow, the shisha of Jesus, ukren yiktin jonga jingin, yiktin blade. Lado pu de man kalalong ka jong, lada go wine ka de man kalalong ka sna.
kadikata eternal words, kadikata divine words, kadikata tien jong kajingim. Kabaay jingim. Kabamani ngila shu wa ban snow to kamatang kat tien actual kabani shukren barbo. Kadik eternal. Kat tien jingim. Kabang ngila shu ban snow to. Hagaban katam jong kabor blame miracle. Kagala Dagabor Jong Try Jisu Han Gajik in Gajomi. Government ko para bini kaong yapi ba ka Eucharist Bakhuid kadi ka Bynta ba ka Pampadeng Jong Gajik in Jong Tabahan Catholic. It is the Eucharist which really makes the difference with all the other religions in the world. The Catholic Church takes the actual words of Jesus, that the bread is the real flesh of Jesus, and the wine is the real blood of Jesus, after the words of consecration, transubstantiation, which the same substance remain, and yet that substance as it remains the same, then it transformed to be the body of Christ. It transformed to be the blood of Christ. That is the Catholic words, transubstantiation. Others, they don't really have what we call the holy sacrifice, but they call it a memory, remembrance of what Jesus had done 2,000 years ago. But in the Catholic Church, it is not only the memory, but it is an enactment. It is an enactment. This dead and then that dead bread changed to be into the body, enactment. It is there that the blood, the wine changed to be the blood of Christ. Enactment, which means that it really changed according to the words of Jesus. Men para bigi kene kene kabana shak ong yepi barobon ba hagabalan Catholic jogi hagabor John the Kyrpang dala. Ka wine ka kalalong kasnam ba im jong Jisu ba ukbu u kalalong ka met ba im jong u Jisu. Hagawin na kiposter labog yung way ruti. Badnanda labog hagawin ka kuri ba wine. Badnanda la talk hadrai hagi letters gibagitanat la talk. Jesus of Nazareth requests the honor of your presence and the dinner to be given in his honor. Ujisu Nazareth patsno hayipi sha kajin kawai ha ka burong de joku. Kata ka poster ka don hanta. But kani ka poster ka on yipi ka peli hani bakata ka de ka mas Bakhuid. Kaya ka mas Bakhuid ka Jisu kwatsno mahayapi. Jisu kwatsno mahayapi. But one man mom ka met jamu. But iyo tao ruti. But one man di ka snam jamu ka bede ka ka wine. Hagata ka posta ka latho. Jisu kwatsno mahayapi. Kaya ka jing kwatsno ma. Ka jing kwatsno ma ka what na ju kwatsno mahayapi. It is not compelled. It is not a force, but can happen led back by hook or by crook. No. It is an invitation that you can leave it or you can take it. You can go or you can withhold. Withhold, not to go. Then, handan on your feet, but maniru iway by way, ni long tip kumning. Hagamas Bakhuid, born a blend jogi, having you one shake a mas Bakhuid. Bona breng jongi ngin ba mre ka met jong Christ. Ngim di re gas nam ke jong Christ.
Don pada branchong ni kibawan siya kamas bukod, ni piyang ya kamet ukris, ni baam ya kamet ukris. Kasyong hari, kung no mangingilong, nila pekre na banlay siya kajik kaway. Habang nilay siya kajik kaway, ni riyambha, ni lebha, ni semdhara, ni poksuk pokday, banlay siya kajik kaway, banyabam snobha, lagalong kasnika, kasni yatok ne, kano ka anniversary, ni lek kajik snob ne. Habang niyo wan siya kajik kanya, jong kamas bukod, hatong mangingila pekre yalajin. Hatong idang kamen sin kabat kamen, kata ka mood of celebration. Neng isuan siya kamas bukod tambang pendep ya ka duty ka joy. Dong bon ki balong kristan ki pat ya ka takabani ong pinsumar kod ya ka sniw dry. Pinsumar kod ya ka sniw dry. Okay, I go to the church because there is the duty of the church that I should go. On Sunday to the church, but I go, but then I do not receive. Nga klem piyang pat ya kamet ke chong try, ha ke ching in ke chong na. The born ki kristan chong ke len siya ke ching ke na chong kamas bukod. Nesi kung na siya ke ski bagay ke ski ublay, nilay. But yung narapen that ke duty chong. I had fulfilled my duty to keep the Sabbath, your duty, Jonah. And I can't bring your Jesus. How will pick up your Jesus? Pitai can change. Pitai pin kala. How did you them get jumping? Pilang banim swim. Climb the barn, you can make jump dry. Climb the tea, you can snap and jump dry. Let's say manana cuts no bahaya king on hey yawan drehan hagalin ka jonga. Nagibang one thing ang kembek ba pimday lagi paralog jonga. The pi barong yawan. Yung dangamlek padar song nimder paralog padar. Namlek bek. Yawan let's say berkut kini kampong bang berkut kini yemane berkut kini cakap berkut. Yawan shisniru, dengan Aisyah klem trebang, arsniru Aisyah klem trebang, laisniru, jimbang bedal getrei klem trebang. Pitarai pin klem bang, klem bi, and he pinam klem. One to piwan, duty pipendap, nang mapisuai, pisti, marweng yang meroy nine syakendong. Kiway tela snotanan bakayat ray bakayat snotanan namar yoroman ba kada snotanan gamet kapha namar snoshak snokhan balawan ay lay hidu baklan tre ni rakhe hire kren sutre paswan man pendap kamram es klain hano klain gamet ka joki bon na pren joki ki kristan ni lek man ke si Sunday siya mani ni pendap lagi jong ke duty jogi tangbang nimbang nimdire dan pan lagi ke pada baru ni bam hokmat dan na breng jogi pergi bam bidra bam nimbang kataru kam longi kataru kam penseo ya ke jing joni na mari bam hok pangawan ya bidai na kanin dao. We go to the church every time, but we are not changed. We remain the same. Why? Because the body of Christ does not come in contact with me. The blood of Christ does not come in contact with me. So we are not changed. We are not changed. We come out of the church, we fight. We come out of the church, we speak ill of each other. We do not like our friends. We do a lot of things which is not acceptable in the society. We are Christians, we go to the church, but we are not changed. Why? Because we do not receive the Lord faithfully.
we do not receive the Lord faithfully during the holy sacrifice of the Mass. That's why we are not changed. That's why we remain the same in our lives. Lois Evangelist says, you do not go to the Eucharist to serve God. You go to learn how God breaks bread. You go to the Eucharist to learn how God breaks bread, how Jesus breaks bread, so that you can go and do it in the same way. After the holy sacrifice, you can go out and do in the same way. God is known in the breaking of bread. Hagalenti Emmaus. In Emmaus, Jesus is known in the breaking of bread. Kani kajing ong jong Lois Evangelii wong kone. Nyem lekshikamas bakhoid man shakri au blame. And rain lekshikamas bakhoid ban yong yakajing hikai. Kong no blame o kutiak pu ban mo ay yakiwe. Namba maniru ngilek ngin kutiak yakajing im jongi. Ngin kutiak pu yakajing im jongi bagajing im jongi ngin ay shakiwe. Lana ni shulak shikamas bakhoid ngin mi namas kumana amya pi mene. Ngin klem change ay aywe isak kongju. Henry having election of Mass McCoy, they go up Nyang Yo Dry, they go ship Bynta, they go Jingrel Play, no only a few day Handa game, but when you laugh on ayality, shaking way back. But they don't born ki Christian, give a duke yality, and they yell up the way. But they don't born ki Christian, Kiba, Yalatiru Kyrpang, and they yell up the way pan, Kiba pan, Palat ban yaki, but Nama regi don ye kata ke bon, jong ke ching ai ai jong le, ha ke ching im jong. Idon ya ke ching ai ai jong le, ha ke ching im ke jong. Kon men ko para bigi ngawang ipi, nge habban ketyang halati, ba kata ke ching le jongi, shaka Eucharist bukod ba rok kata pokisem, kampat kita rini. Bona ni ngila non Kristen na do dangre ngila priang na nyosna ngila priang komunyon ngaru ngila priang na do nyosna tambang ahap kalipa dia ngila kala kejingkim cuma kala. Most of us we have received the Lord from 7 years old ngila priang yu Jesus, but have we changed or we remain the same? Isak kong chokran kala ay ruhem hagi jingkim kejogi. Kali-kali ka mamagi way by way ni day ban kaliyati. The shisha ngawang yati ka Eucharist bakod ka day ban long kata ka Kyrpang ka bapen kalayati. Ka Eucharist bakod ka day ban long kata ka Bynta ka batraw tam jong ka jingin ka jogi. Ka Bynta ka batraw tam hagi jingin ka jogi. The Eucharist bakhoid kam day tam ukpu jong ke jingin. Henry the Eucharist bakhoid ka day ukpu jong ke jingya. Ukpu jong ke jingya. Haban ye penyang ye ke Eucharist bakhoid mangingi day ban yong ye ke jingya. Bangin yong ye ke jingya haban da yap bangin kiu shablang rengkat baru Jisu. Yes the boy shablang rengkat baru Jisu hagawe kesni. Bagin sa iyo, ni kata ni Jing Hawaii ka bagrautam habneng rengkat baru Jisu ha ka hima ka jomu. The Eucharist is not only the bread of life, it is also the bread of death. We will walk with Jesus in the sunlight of Easter morning only if we first accompany Him through the shadow of the Good Friday afternoon. You don't come by the shop of Jesus. You can drink and you drink enjoy. Nang bangin lang bang yopat, you can take a genius name, but you drink IA, but the drink kamen, John the poor Pascal. How many piang you can Eucharist before?
The Eucharist Bakhuid kaniban ayani, yaga jing ai jong ke jing ma. Yidai ban long ke bring jong ke jing ma. Yidai ban long ke bring jong ke jing is nay yagi wei pa. Kani kabau utrai ukwa nagi menegasni. Ikong bal puli ke jing puli ke beneng kong menegasni la puli smong tanat pa. Patala shai pa ke jing puli jong di rup menegasni. Bangi siyang pagkongmo ki Krista na kapon jong ki apostle. Dabei la puli na ki kam jong ki apostle kalinong dabei kanda ke likod lai puwe aduk sao po a. Kongno mo Petrus, kongno bagi senran jong Jisu kila lek kaleng kala syak pen Shitom na rekat bagilang syak pen Shitom kata kilang tray ke kam jong tray. How during the Acts of the Apostles we have seen from the first reading of today, how the apostles are walking at the footsteps of the Lord, though they are persecuted and yet they are not afraid at all. The works of wonders and miracles always accompany them. How? Why? Because they are faithful to the Lord. We have seen today how Peter healed Aeneas, who was a sick man, who was 8 years in his bed. How Peter raised up Dorcas, the Bynta, who was dead. How? Why? How could he do that? Because they are always with the Lord. They are in the footsteps of the Lord. Manu, we can. We can if we live in the footsteps of the Lord. The apostle, kila yan akalenti jomutrai, but the jilyan jongi akalenti ke jomutrai, kala ay bor yaki banle yaki kamtala, banle yaki kamtala. Kumbau Jisu la penkoi, ya bon Gabriel ke bapan ke Shitom. Ni shamru ak kam jong ke apostle kalong ka bakasa ke God pram hadu khatlai bagi senran jong Jisu ru ke penkoi ke bapan. La penkoi yo berikot akan ke gas akan ke jimpuli ke beneng kong menegasni. Komban yo ni komno Jisu la pen ye ke soy ke krai. Agar God akan kam jong ke apostle ru kalong ka bakan ru ke God kan ru bakan pram. Ngiyong komno ki apostle ro kila pe ya kiksot ki pray dai ta ka por Jisu ai pray ha tin mo Jisu la ke shaben idang la banle ya kali ka kam pula komba ku Jisu la pe dip ya ki baya pen mi pat yo Lazarus pen mi pat ya por jo ka rim kan chain nai pen mi pat ya ka wei ka na samla ka balkhan no Nisya ki kam jo ki apostle kalong ka batandai Kaya kot lai pon rio adu sao poe. Komno u Jisu u Petrus menegas ngiru u penmin pat ya kata Bynta kaban kot ke Dorcas. Kaban kala diak ban pensum bangalayak. Ya bu ke kamera yang hendai la penmin pat ya ka sa Jisu. Balek kini ke apostle kilala balek ya kini ke kampla. Ban pen kot ya ki bapa. Ban pen yang ke balayak. Ban pen ye kiksur balai ilang panlek ya kata namar ki don yo Jisu ke jing em jong ki don yo Jisu ha ke jing em jong ban namar ki don yo Jisu ke jing em jong ki kam phala ki cha ha ke jing em jong ban man ki em ru ko ma em Jisu ya poso ki em ko ma em Jisu Pension maka kam jom ya apostle kalenong ka bakat ar kad kon i wei parsan kila syak ken kila syak pen yap kila syak Shitom bak kila syak ken bonsin Acts ka kam jom ya apostle kad ar i wei san today na kani gadaw ka glory ban IT la ke jom ke chinim kom bale ku Jisu la IT la ke jom ke chinim nagabenta ka hima jo lay pa Hatu maniru ni glory ban IT la ke jom ke chinim nagabenta ka hima jo lay pa Hatu maniru glory ban le ya ke tam hagini ke sni POE ke YouTube kare ka bacham o Bishop Mari jom bahapo Sydney hagari Australia dan mau udangnya tu kana POE
We sama Muslim umare udum yu kat no pau da karsho hapo tuan. Kini kibriyo kikroy ban emna ka benta ka borong jomoblay. Ladama piro ki emna ka benta ka borong jomoblay. Ladama piro piyada ka lenti jomoblay. Ladama piro pipriyan sacrament ka jingriyo play. Ladama piro pidwan ka jingriyo play. The same miracle will happen to you today also. Kichuki kampla kinja piro menta kumju. Hebrew money ni sudah tentang ki Christian duty. Ni sudah tentang duty joy. Itu why. Kapor berdoa, ni lemas, por berlemas, por bamjang, ni doa, por tiang, ni doa, klem dong jinget. Haba pim dong jinget pikmi lenti ayu bamjang. Hagi jinget jopi. Gaya ka bamjang. Enong dan kampelai. And not done jinai nawa pishule just for duty's sake. Nagadaga down ko ang men ko para bagi kajingem chongi kare man lok kajingem kabade man ben kalaya. Kajingem chongi kare man lok na shisham kajingem kabamagi kare man snow cho ya kajing maya jo kajing ai jo oblay. Kabamagi the shisham ni den man shem yo jisu habadon kabala. We will find Jesus where there is the church. In Shamyo Jisu Habadon Kabbalah. Habadon Kabbalah. And what is that church? What is that church? Kaya kata Kabbalah. Kabbalang kamdei ka jaga. Kabbalang kamdei ka ni ka ying mani. Kabbalang kamdei ka parish. Church is not a building. But church is the believers, those who believe in Jesus. Because those who believe in Him can work signs and wonders and miracles. Not this building, a dead building. That is not the church. But today, our concept is that when we say the church, we try to look at the beautiful architecture. Where it is? Is it in a cathedral? Is it in Maukari, in Maulai, or where else? No. Katakam day, ka church. The church day magi, mapi. The believers, mapi kibangay. Mapi kibangay, kano pingay. How do you believe? How much you believe in God? How much you believe in Jesus? How is your life changed? Is your life changed? Are you a real believers in Jesus? That is most important, my dear brothers and sisters. Kanek along, kabedam kam tam na kabenta chogi. A church is not a fold, but always a flock. A flock. Kabaran kamde ke semlang brod. Kabaran kamde ke semlang brod. Semlang brod bejaklia. Henry kabalang lagi kon lang brod. Nilong kon lang brod baguno. Kon lang brod babam yang jimbam jom try ko mga ang manen. Kiba bam yang Eucharist, kiba snack, kiba plum. Neki kon lang brod kiba sti. Kon lang brod kiba raikok knau. Kon lang brod kiba klem tip way try, way bam day try. Bod la ka bod. Namada ki day, kilang brod kiba raikok at kiba pan. Idai man long ki kon lambrot ke snack ke plum ke snow to yellow jong long sharai. We should be the real flock of Jesus, not the fold. We should be the real flock of Jesus. The church is never a sacred building, but always a building assembly. Kapalan, kamdei ke jingdei. Henry kabalang day magi way by way. Magi way by way. Kiba shanya, kiba ngek, how dry, but me kiba ngek, how dry, ni day but change ke jingem choy. Hey, Surya, kateng Surya, one bam jalan bagi. Akon yu bam jalan. Jalan bam lah. Dari Muslim mu, bagi Katolik dari terus ni pengibam bagi jur bagi pelek.
Ab yang baik di don dosnya don ye, ya bang kunjuhi, tipi boleh Muslim, tapi bang kunjuh. Nangilah bang kunjuh dah awak komen bau bang tadi cah tadi ye, lasibin tu dah dapat kau na Islam yang you, une, suara balai gong yang kini kikentin, pada ab Bhagawan ke jasa ko, ab tu Bhagawan ke jasa. Pi long kong belai wo, pi long kong belai kedis sangat. Kong long dengan long kong belai, kong long kong belai. Wong pi spoon ma, mo pi spoon. Ngas no film spoonแต่babang jahแต่คนนั่งmo,คนนั่งnama kimi telesi kim khot dia pun babang jah lah berai showe. Dengan ngom khot dia babang jah lah haju, di sana haju, tena kau Bynta haju mo pi long kong belai. Pi kita dan kali kaba mana nasyam alati ba Kibreu kimpek na yani namar ba iduai kimpek na ba iduai kimpek na ba yang fossil kimpek na ba ngori kidur stasyu Henry Kibreu kimpek yani ilang mulo badono chongi kuno badono chongi. People will not look us how we pray. People will not look us how we kneel, how we bow to the statues. People will look at us, how do we behave? Are we good to each other? Are we kind? Are we gentle? Are we sympathizing to others? Do we speak the language of love? People will look to us in that way. Tema ini perlu bagi para Kristen di ngapin kuno hari ini kawan man kapor bagi yang ban yang metro Krist bagi kesenam kejauh Krist ini dari ban bagian dari kejauh bagi cing bagian jongi yo Krist dari ban ben kelai yang cing jongi ban long Kibreu kibabah ban long Kibreu kibadem kadok kejeng hikari jong Yesus. And your own, your Jesus Christ. Nhiều lái nhiều cái gì đấy. Phật ngã đô, ca ngã đê, ca ngã đô ngã quan ai kia bi cứu thoại, ca
Duwain ko men ko para ko prestasyon rang magkencing pagkicin kanya chong alta chongki kalong kapapilian honi kamarublay pa bidon por paro. Pagkicin is nay chong ni kutran Kyrpang men dakasten. Dopiang yakikichin terwa chong iway payway kibilawan rasha kaduan chong mi. Bapo kichin arap chong kichin ada chong mi. Karam tuno yakatan tabangilayop kiyam. Pagkanyon kichin aye kibane shi chuno. Ipanya kanin. Don't praise so dry your name. To try you don't raise your party. Joy can till your don't know. Badu
bayim churo namargata abalagam yargachik men paska kapeche barotowe karisa nagache yaro yami Ibon binengro batiken ho Kirwai lang katirwai John Kaburong John Ming Bakit pagnak magsangin Kitchen Point Barrow, Namarkatan ni Kyrpang Jami, Tapen Point Pen Kentang Yakin Kitchen Terwan Chogi, Tagapapan Yoman Sim Jomi, Om the Om Chair Lord Jogi, Bakin Kalalong Yagi, the Met Bekasnam, Jomu Kon Jomi, Otrai Johnny, O Jesus Christ. I get born Belatino, you move like a once no Ola pagyan ni kitchen siya Shitom, Ola shem yaw po ba kabahay ngo yami, Ola kerpo la kitya, But ola ay la kisenran ubang, To shem, But tobang, Na kanil kibaro, Naman kanikalong kamet choma, Yakabanay ti, Nang Bynta chompi. Kaju karukam endalala yabang ulashem yekapun. Barkabahay ngo biyang yami ulama yagang halakisen rang baruham. Toshem bachuti nagani piparo. Nama kanikalong kakuri kagasnam jona. Jon kachutang batamay babang chukot. Yakaban penmi nakabenta chongki banakabenta chongki babur. Nakabenta kitchen ma bikipop. Tulip yakani pangken mau yana.
Pakatan Kiba Pen Menta Yigaching Yabigaching Me Pan Chomu Yiterwa Amikutra Yopu John Kitching Embika Kuri John Kitching Penen Yira Aigo Aidem Namar Galayo Yami Kiba Bit Banyang at Mat John Me Beban Shakri Yami Dekabas Ngolrit Kyrpang Yami Bagi Kiba Yok Benta and Metbigas Nam Chokres Ilong Kiba Penya Tali Kaway Doman Siem Bakhuid to get Mount Putrai Kabalang John Me, Kabla Pren Satlan Kaperte, but to Penchanaya Kakaching Edric Popran says of Bob Poet Choni, O Victor Lendo was Bishop Choni but Baron Kilendo. To get Mount Iken Men Kiparash and Rang Bat Kente, Yakibanila Chair Yikerten Choki Kanagasni, Don Kibran Shukla, Don Kibla Tep Menin, Kibas the Teplashai. But I kisni kran shukla putrai to pentngani ki ba yeng asem patuk tiang ni kamen siem chong ki kichinges nei chong ni but ya baro ke bangla teru ai kani kisni bali ke bedi patwan chong ni ru ki begi twai char char kan ko a twan ki ke kiching shang chong at ma chong ni to isne be to kar ko kar don Kyrpang ki barake kisni khan chong ki men kisni Bagi join Kyrpang ke Bynta ke bedan ke hospital ha ICU kamta. Bagi nyoma di kecingis nei ke John ni ke bedan ke Shitom ke bedan ke ye ke sen. Bagi teruan Kyrpang ke pon ke Bynta ke benda pang menta ke sni. Don ke bapang suit don ke bakalwan menta ke bagi dan penyat cekman ke kecing lainnya tak ye ke kenra di ke pon. Ke bedan don ke kali ke bapang ke Shitom tak ye ke try kenra. Lupat ke hamtam ke biru di way pai way ke bijeng saudong ke ke duan chong ni hakini ke har malan chong ke ke yeng mani ke ko yemi ken pendang yemi aibo yemi ajing klein ajing koi ajing kerku met men sim batuan berkecing estan chok kamaria teso te mystical rose ke kini chong obleng ucus se bekol kering chong ka ke apostle bekol But Baron Kireu Poi, give a pet snow behind you, me, Pateng, La Pateng. Yen long give a bit, but your Bynta, Lem, Megaching, and Bam Chukot. But again, the Rom, but Pendon Buram, you me, Dow Pon, John me, Uchi, Su Christ. God long and he'll play Babylon born. I can sing along the way, but a man stand but but right up around like a sing your own. To know what to know. Kan pagidang mani try on that Kyrpang at Kyrpang cholangan ayapi. Ya baron ka pangipan at Kyrpang chomutray at kanila kikting at pai show but niya duailan na kichingi. Good fortune you bargain. Ya wang ya Bakhuid again.
Amen.
trong oblay Bakhuid non ki Pakistan trong kaperte Sukmati way kabasha kot sikaching kawai trong kon lan brot Koken ran no busham hot one room wini choma and wait strong and kabasi choma kabasi Bynta ngiruai kijiruai kemudian ke nomor ars spotlight. Kaching beskem chong mi kutrai mi Kyrpang to sumar sukel ki cho ki bamela pen lai dim baha balasius pad kaching sha Shitom jong kon jong mi kin la banyak men kaching mi pa chong yu o bayem barwasension Juno, Juno, Utra non renkat bati, renkat batiru, Bakhuid kokar don chom blay badon bon baron kan yara lor chom pi. Udko, baju men sim baku. Jole sukya maskalawan.